Likan ko nanalang ko nan kanyay ko wang choro rong sa kulmachen kopna Korean kopna speaker and legislature sound ko pong lapala bakakan nan kanyen siya momot sa government o chon pon ping sab pechawan luka kumaran koros ng nan sa kulmachen Rahnwet ngay sa Nicholas maban pechawan kalali kukurakan autapan sa kulmachen Rahnwet o iya cara lapen sabon macai rongkan kayo mulap kaslo hen kapin sale tesoma COVID-19 nangoy ponping Koreaw sabon man kap namin kapasak ho kaslo ye men kapasak kap te update hen kapin sale tesoma COVID-19 Rohng sang kolonia wen ponping Sapalman Ponpeng COVID-19 Task Force men pejawan sakar kita menimas riyasak tayo ang pariya katriyasak. Third suspected case ke kasilur malak niyaya ang kapinsalet te soma COVID-19 o soma manage pejabajo panapal o pejakanene. Soma manage kachororar wasa me pejabanapal pan government me socha kapar away pakan o men kasaukan pagatarlan wasan kasaw puen miya kamelen pa kampan rasan ma pachuan yuya uyapan kanay kan enapali o kachorola soma manage puete uya utan kapinsale te soma COVID-19 palian rasan ma men pachuan nitete lenetar Rahnwet Saikin cara nas me tetetan me sapalman ki tajmalan ki kapinsane te somawach. Don Pay State COVID-19 Task Force pejaman tetog o wanger Hebesam National Government World Health Organization International Organization for Migration Micronesian Red Cross UNICEF o pericaikan puena pali pecahkan hen somau o ujungata uyapan kolokon makalakalkan kawait kan away kokon kayo tapos kapinsale te soma COVID-19 Korea kasawi te chok kelel te sintem hen kapinsale te soma wach kasilo kachkat ni chompas o yaramen chong kapokon katayo kapayataw yakan kapakop o amuyam kalumao amuyam kisop o pil sa kanriyaisak tawaraisang kawano amuyam kiyan sanitizer kaisu kapayata kawikan mepit sailak o kapakankan kawalo tatang kumen kawik melelkan mepit COVID-19 Katuaw, ter kasla naman muni te dispensary kan mamya katete te symptom hen COVID-19 kaysa ter kachang kapakan kan kaysa kayo ter kayang haranas merchungalan ki karakar o kapakot kaysa kriyaw ter kausarong mesoja menen kaysa silo ter kamelene sa koras na social media metwecha Facebook kaysa tayo ter konsa sa klel sa te symptom kan klel te symptom kapinsala te somawan ye tau chumuchay karakar kapakop mok o nan kilmata yang rosan ma kan kinay sa koras pecawan sakar kita ira kapakan hang chonway kawait kap enalanti
Tanian Rasul Mau ninantan telepon seluruh yang sero. Silisa kayo sero tuang. Karyawan sapan macay mga Rahnwet ran kaunap mas riyay kayo antara riyay sapan macay kapnan wain ponpe the Honorable Reed P. Oliver sign lang waktaglan karyaw enachingan men kalok o salar may tang Johnson Pier and Tautiyang Tonpe. Icha John tatok and Ton Sampir so Sampir mekan kateto sawas and coronavirus yang aku Sampir merok mesalunganakan. O so and wasuk tuksaw oway mepan may and Peiti, puyaku puka me racungalan ki nanwasan peiti and Sampir also. Niarai so Japan say so Philippines yang aku contoh tatok and wasan peiti and Sampir also kan. Nentuan kasanti and kawait mesang kanyan WHO the World Organization. Men kalau watch kabna Pil pacawan kamanana kagaring at Pfizer itamin kaway kang pagpakyo ang chon pagpayin sawas kachikana kapakonkan pwede mepan kachana basam coronavirus matang hay sa mepan deleto wen ponte. En pil pacawan kamanana travel at Pfizer itamin kaway o pagpakyo ang chon men ponte mepan sailak tong ponpe para nasa tamarakan kasuk tamarakan lelong ang niaraikan peti ponpe. At Pfizer temen kawit kupor riyang misansan met kawewayangan nimasan ng ponpe o bil sansan ang sapal machay region ponpe fisik sayay o bil ban nilawang koras ng tarakon. Ichay kau ciyata o itawen men kawit sayla o kapakon pukat. Palikan mayang sawas ng tatokan may Corona Task Force puko ang ponpe yay malinwaw lilan ponpe World Health Organization UNICEF IOM Red Cross Government and Wakan o momotsokan and wain ponpe. O kain saklan sapon na chay Rahnwet. Amen kato sakap te update ang kapinsalit te soma coronavirus te COVID-19. Tanian WHO, the World Health Organization nas riyasak limaw and bariyak riyasak kasalitan wancho naranas mepacawan yang reality. Kapalan kapinsalit te soma COVID-19 te coronavirus watch me pacawayan niya ramas. Silok isinen riyakut lima kasiman. Nan puman aramas silok isinen riyakut isibukal lima kasiman watch me silinen tuwakut walang kurya kasiman me apchona leti o memela iray naramas nen wanakut riyakut isliyakan naman. O meakchan nela takabinsaleta na iray naramas kut isibukay riyak riyaman. Lelator na nas riyaisak limaw and pa riyakut riyaisak wakan na rapot kasaleta makapinsalete sumawat pajoyan nan wing sampa yay nan when Western Pacific region haramas mayang aralete kapalan kapinsalet te sumawat ray naramas tuwanan wanakut lima waliakan meapchana leti ray naramas tuwab kutak siliman memena iray naramas silakut lima riyaman o meapchan kabinsaleta na temena iray naramas piyap tuwaman.
non-Wayne European region. Irai na ramas yang irai somawat ye irai na ramas lok tuwa nen lima kuye kaman omer rianan paket waliakan tuaman meok chana neti o memelar irai na ramas nena buke waliakan tuaman o meok chan kapin saletana temena irai na ramas ria buke paman meok chana neti o kapin saletana irai na ramas isiman Wekanan kanyan Eastern Mediterranean region irai na ramas me pajuan yang halet kapin salet sumawaj irai na ramas rianan isukat riop kiyat liman o me kut walu buke pak makchon yang aleti o me melar irai na ramas kut walu buke isiyakan isiman o me makchon mela kapin saletana irai na ramas kut silibuke ebuke siliyakan wanaman Wekan and Richin and America irai ramasakan me bajuan yang era leti kapin salet sumawat irai na ramas panen tuwaket pabuke paman me opchana leti irai na ramas nen riyaket pabuke riyak wanman o memenar irai na ramas lima kuanek liman o me puke me opchan kapin saletana temena wekan and panen African region irai na ramas me bajuan yang haleti kapanen kapin somau wat irai na ramas kut silibuke liman o me silibuke yak liman me opchan yang haleti o memela irai na ramas riyak wanaman o me siliman me opchan mena Panian tabli waicho bilpachuan taular o bilpachuan tar ran kawai kai hong yapan karosang kamu kapin salet sumau coronavirus the COVID-19. Ay so korosong yang kupi losok ten sanitizer puen kisang mas nipa. Ay so koros karo mo cuma mansong kopokop o asi kueter katau pasang mas ay sumau. Ter kanyang impanray na kopokopasite sumau kan nanray ran pitch wano pokomite aleti masang ran na sumau kan omyang mo na pantaw kan masa cuma owo puen parosang kamoy masen sumau kan ter kanyang kamutukan man mesotelo o makaman ki sumau karakar kopokop tagapan na nasma kalamkalangan Kalau manmunian pompe ni nonton telepon siluriaw saro silisa kayo saro tuwa main ko yung image autapan sa pagmachay Rahnwet kalanganan kupuran koras o kasalega Kala